Swastiastu. Titiang lakar maca pidato majudul eling pinaka senjata COVID-19. Semua titiang aturang majeng ring pengantar acara antuk galah sane kepaicang ring sikian titiang. Sedurung titiang matur atur mitrayan titiang maturang puja pengastawa. Om Swastiastu. Sane kusumayang titiang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tambahan. Sane kusumayang titiang Bapak lan Ibu guru dan staf pegawai SMA Negeri 1 Tambahan. Sane kusumayang titiang makejang ring tim penuraksa perencetokan pidato raine mangkin taler semeton pemilat pencetokan lan sawitra sisiane sareng sami sane tresna sihen titiang. Puja sandi anyu bagia aturang titiang majeng ring ide Sangyang Widiwasa. Diastun sangkaning pesucenan sinar suci ide iraga sareng sami prasida kena rahayu yadiastun kewentenan jagat sekadi mangkin wenten keberbahan sangkaning pengayu virus sane wastane virus corona utawi COVID-19. Ide dane sareng sami sane wangyang titiang ngewasang indek kewentenan jagat mangkin akeh sampun sareng sami misiarang taler ngantenang indek napi puniki COVID-19 lan puniki pengarabde virus puniki ring sekancan keruban diraga sareng sami ring orti-orti sane kewandar sangkan mengemasin padem sangkaning virus puniki nanging ngiring iraga sareng sami sampun indek akudang jadmu sampun padem sangkan virus puniki sane patut mungkin iraga pikayunin tak lantur laksanayang inggih puniki napi sane sampun dados penuas utawi imbauan saking guru wisesa indek kata ngamargyang kehuripan utawi memprilaksanakan mangde enten kini panyukan COVID puniki yening sekadi titiang sane pring iraga saking virus puniki wantah eling malih pisan titiang nugasang wenten eling nike mawinang titiang ring tepengan gelahe puniki mepartayang pidato sane ngangka murde eling pinaka senjata nyomyo COVID-19. Para penuraksa sane kusumayang titiang taler ide dane sane wangyang titiang ide dane sareng sami menawi kantun eling ring satra suci iraga mangde Hindu wenten kebaos catur guru napi puniki nggih patut pisan wenten guru rupake guru pengajian, guru wisesa lan guru swadaya napi paiketan catur guru eling lan COVID-19 punika inggih yening titiang makayunin niki wenten aras oros ipun napi punika inggih mangkin titiang jagi maosang iraga sareng sami kuning virus COVID-19 ngasan raine ngasansan ngelibak sane sungkan sane kerawat ring genah-genah kramantin. Diastun asa puniki guru wisesa utawi pemerintah iraga ring Bali saasa puniki margia kudang-kudang cara sane kemargiang mangkunde sane sami ring Bali selamat saking penyungkan puniki pawa-pawahan kaantun mangkin ketah patut margiang inggih puniki kebaos 3M. M ke pertama mencuci tangan utawi mewajibkan tangan menganggen sabun lan toya sane M sane kaping kalih memakai utawi nganggen masker yening rumaise sungkan utawi medal saking punya mengatur nampak sareng semeton sane
rikala mebaosan malinggih taler rikala wenten ring genah sane rame. Cara-cara puniki sampun kesobihang seraina-raina mangda iraga sareng sami tetep eling nyaga kesehatan sekewenten menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga kari saking uling utawi para saking guru wisesa nika mawinang tiyang kedah jagi maosang inggih margiang napi dan dados pengeling-eling saking guru wisesa punika. Ida dane sane wangyang titiang mewali titiang wenten pahapatane punika wantah kekalih sane jagi wicarayang titiang inggih punika guru wisesa lan guru swadhyaya rikala ngerepetin meseh sane maya puniki inggih punika COVID-19 boyo je miwali guru rupake lan pengajian duaning sane kewicarayang punika tah wisesa ring skala lan swadhyaya ring niskala. Osang titiang saking guru wisesa sampun makeh indik pengeling-eling utawi pewareh-wareh majeng ring pada sami mangda gelasanayang 3M puniki tetujon mangda iraga selamat saking ini nenten gegaen masker nenten nganggen masker make sane kantun seneng kumpul-kumpul nenten ngwakin tangan rikala urusan utawi lantai virus puniki dia diastu bisa ngicen makeh kudang pening iraga nyaga raga pastike nenten rerab sacara puniki paling nenten iraga presiden nyok gering puniki mangda dados gering bisa sekadi gering influne utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih yeneng sampun eling ring sekancan pakeling saking guru wisesa niring mangkin lanturang eling guru swadhyaya. Ida Sangyang Widiwasa niki guru pinih utama duaning ida sane sane patut ngelebur jagat sekadi sane kebaosang ring banggawan kita ring sargah 10.8 titiang ambil akibat segala sesuatu di dunia ini kehadiran kirang langkung sekadi puniki titiang taler ide dane pastikan sedang diwasa sami nenten wenten ring jagat pantah ide sane nuena saking becik lan kaon biwang kelawan patut wantah ide sane nunenang sakaning ide sane nuenang wenten lan icar ring jagat taler ide sane nyempat siku wamian ngiring sami sampunang reret ngadu di ring ide yang widiwasa duaning ide sane meraga sangkan praraning dumadi penuraksa sane mastikayang titiang lan ide dane sane sih tresnain titiang jagi nyunetang napi daging mebaosang titiang sane patut iraga sareng sami margiang virus COVID-19 nenten wantah eling malih pisan titiang nusang wantah eling ring wisesa sane gelaksanayang 3M memakai masker, mencuci tangan lan mengatur utawi menjaga jarak. Sane pinih utama eling ring guru swadhyaya
Maning ide Sang Hyang Widiwasa Prahbawa upeti sititi lan kalina ngiring raina ngaturang suksema lan nunas kerahayuan raga soang lan kehayuan jagat mangde gering ageng COVID-19 garis somya utawi ical ring kesekayang urip panuraksa sane mustiang titiang lan dane sanese tresnain titiang wanike daging pidarte titiang mogi-mogi napi sane titiang baosang wau wenten pikeneh ipun wawinetan wenten bisa basite utawi atur titiang sane nenten manut ring ase ide dane sareng sami titiang nenten kemed nunas pengampura pun titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om.